That's your first personal foul. And to shoot. 5 to shoot. By number 16. That's your first personal foul. First goal is good. Second goal. By number 8. Score 7-8 in favor of Western Warriors. Time remaining 6 minutes and 43 seconds. The number 30. First game is oh, 9-10. Time remaining 6 minutes and 13 seconds.
2 points by number 15. Score 9-14 in favor of Western Warriors. Gonzalez, number 8, for 2 points. Sebelah tampil, Jay. Enggak bisa. Points by number 1. Time remaining 4 minutes and 40 seconds. Bawang itu ada sampai 15. Tutup. 2 points by number 15. Three points, 15. Time out. Western Warriors. Number 7 winning the ball. 2 points by number 11. Rebound by number 14. Solo. Foul by number 13.
Number 1 to 9. 13. Rebound by 14. Number 7. Three points by number 22. Points by number 9. Time remaining 1 minute and 28 seconds. 2 points by number 1. Time remaining 1 minute and 6 seconds. Fifty-five seconds. Foul by number 9. That's your first personal foul. That's your first personal foul. Let's go, Steve. Thank you. 45 seconds. 40 seconds. 2 points. 25 seconds. 20 seconds. Pasa to kumon. 10 seconds. By number 15. Wala mga tres amigos. And two. Five to two.
number 18. Pushing by. Oh, my God. Second turn. And to shoot.
points by number Steve. Lamang yun, no? Lamang yun sa inyo, lamang yun sa inyo. Meg, Meg. Video. However, Wala. Wala kayong pangasinan. Pangasinan. Tirahin mo mga PBA. Pagkakunod. Yun, malayo na yun. Sa ano, Sabado, sa Kanasyaw. Kaya siya. Ay, siya na mag-alerton. Sila. Tagapangasinan din. Oh, hindi, import. Anong lamang na? Dito. Dali ka na. Ano ata, 26? Ha? Hindi mo na Oh, matambak na. Ay, pagkumat! Naging paulimpo na malilinuwa mo na? Tawag. Kanin yung bulan. Kaya PBA. Yan, teleport, walo. penalty, 4 minutes and 30 seconds. Chris Amigo sa lamang. Oh! Pot! Andiyan ka pala ba? Andiyan ka pala ba? Dalog! Meron kayo pa ba? Kalimutan! February 15. Meron kayo pa ba? Meron kayo maya. Tiro! Matangkad. Si Kwan eh. Nagkabawas Manila. Oh, wala si Kabako. Kaya siya umuwi yan. Magaling yun. Galing yun, si Bao. Si Marinya. Wala na yan si Marinya. Right now, next Eagles. Yun! Goal! Marag! Lahat sa mga kapurmata. Ha? Oh, makita sa kakuan. Kaya no. Kaya. Kabayan.
out sa mga Cagayan de Oro. Andito yung kababayan nyo, taga Bisaya, taga Pangasinan. Cagayan de Oro ka ba? Cagayan de Oro ka? Ha? Cagayan de Oro ka ba? Block! Tripo! Oh, natik ka na. Oh, block. Oh. Time to shoot. Time to shoot. Cagayan de Oro ka, di ba? Cagayan? Foul number 6. That's your first personal foul. Personal foul. Second foul. You are by 16. By number 7. Number 1 minute and 4 seconds. Score. Second quarter lang ito. Second quarter lang. Oh, second lang. Mamaya, third na. Dito na yung ring na mamaya. Oh, dito na. Ah! Seconds. 30 seconds. 30 seconds. 2 points by number 15. 22 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Last play. End of the second quarter. Kalau sa tawag parang Cagayan de Oro, ayan. Bay, kaya ka bay. Score 39 Ayan. in favor of Tres Amigos. Bay, kasalan ka din sa Pangasinan, kasalan ka din. Ha? Kasalan ka din sa Pangasinan. Ha? Dugay na ka din sa Pangasinan, dugay na. Pinakatuig na. Pinakatuig na. 40 years? Aduh, gaya na kayo eh. Wala ko gagawin, mag-uli. Wala pa? Magbuton ka, kauli ka. Datar kayo ba yan? Three points by number 5. Kunti lang, apat na lang. Oo. 15, 14. That's your third personal foul.
number 16. That's your second personal foul. First two. Two points to number 5. Finally, 8 minutes and 45 seconds. Score Dalawa na lang, dalawa. 50-40. Shot ball position. Okay, free shot, ball position. Kasi ano yung, ano yun? Free shot lah, Pak. Satu bawah tu mah. Ball position ni. Ni kalau kata tabak pun kan. Free shot ball position lah. Makanya ano yan, hard foul yan, hard foul. Atas kena satu. Ini. Oh, ball position lah cek. Oh, nala. Ini nak kai. Sebab Good challenge. Imbibil, imbibil. Good challenge, good challenge. wala. Nak kai. Foul by number 8. That's your third personal foul. Number Kalau dikit. Bye. time remaining. 7 minutes and 40 seconds. Score 52-51. Two points by number 7. Number 18. Time remaining. 7 minutes and 15 seconds. Score 52, 54, 53. Score 54, 55. Lamang na sila yung ano. Federal Western
Tama na ng tatlo. Takbo lang. Wala. Hindi, isa lang. Isa lang. Ah! Oh! Naman yung pagkano. Mana ba? Tira. Oh, mana? Tira. Nabagpak. Tira ni mo. Napili kasama ni. Binala ni mo. That's your second personal Napunod foul. sa taklay mo. Time out, Western Warriors. Time remaining, 4 minutes and 46 seconds. Score, 58-57 in favor of Tres Amigos. Tres Amigos. Ganun pa rin. Dali. Time remaining, 4 minutes and 40 seconds. Mababalo niya. Dalam kabagaw. Wala sila pagkakasya. Luwan. Nagaso. Penalty naman, di ba balik? Nanggawa naman ano? Kira, agad naman kira 3 points na. That's your second personal foul. First rule, good. Kaluro na. Sila, ako wala sigurado. By number 18. Start this is Simato.
Pantang may lupang tao. Number 13, that's your third foul. Third. Foul number 07. That's your second personal foul. Time remaining. 2 minutes and 37 seconds for the third quarter. Score, all 61. Time to shoot. Sobre. Time out, President Eagles. Time remaining, 2 minutes and 7 seconds. Official score, 61-63 63. in favor of Western Warriors. Team foul by number 13. That's your fourth personal foul. Score, all 63. Time remaining 1 minute and 52 seconds. Drison na! Pas! Oh, inatay! Mana ba to? Drison! 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 Drison na! Parang mo tumata. Wala! Wala! Hey! Drison! Drison! Larap sila mga raya. Tay. Time remaining 1 minute and 9 seconds. Mala! 55 seconds. Sumay playa. Ay,
Kalaman trip pare. Oh, wala, nasila. Tira na mo, bang mo tanong. Number 15. Mong to mabot tanong. Balbal. Mana ke? Tira na abot. Asa ko ng chat. Kaya ni araw-araw nang daga. Hindi na terbang muna sa And to shoot. Natripis na naman siya. Tanggap mo. Masa babal gitu tuh. Macam buaya ini. Hala, ira. Oh. Oh. Kan, tagay mo pagkaw. Tagay mo. Oh. Bakla, mataas yan. Apa? Kau yang mana? Kau mana cowok? Kan? Kau be akam, balik paman. Ano na pare? Masya ka ko. Kulang na pare! Balik na ba? Baka dalam pare dalam. Balik na ba? Tan. Oh, natay. To shoot. Maka George. Review ni wajan ni. Pagigutan. Kompasutan. Personal foul. Naka-vloggers kami. Video kayo. Makaligtas dyan. Wala. Ano yun? Punta doon? Ano yun? Ikalaway mo! Hindi, ito niya. Kabidyutan. Bato! Time remaining. 8 minutes. Isi na ba, pare? Oh, mula. Ito. Ini panira ito. That's your fourth personal foul. Ito pansit pare! Pansit! Balik na ba? Time remaining. 7 minutes and 30 Balik seconds. na ba? Nagkagamot? Ha? Ano na Score 79-69. Agad kuya. Kaparusi. Isi na ba? 3 points by number 5. Wala, basi ba? And to serve. Ikaw, kan, libre. Good ball. Akin, Joe! Mamawan! Sino ba, George? Sino ba? Time remaining. 7 minutes. Wala, natay. Sila nandun sa baba. Yaman lang naka. Pantay doon. Time remaining. 6 minutes and 45 seconds. Score 70-79. Favor of Tres Amigos. Uy, bato! Puri, lipan dyan. Tolong. Rewind! Naka-video kayo. May mga matang. Ano pong balot? Ano pong balot? Counter foul. Mulai Tres Amigos.
Counted foul. That's your third personal foul. Number 7. Kawan. Alam pare alam. Jadi ben plato mah. Sangat kelentam. Foul by number 8. That's your fourth personal foul. Time remaining 6 minutes and 5 seconds. Number Pus nak pergi ya, berjipun. Iskina mo pasaya ini. Iskina mo. Ini pasang aja nih. and to shoot. Saya mah animal. That's your first personal foul.
Bakit yun? Oh, si malumano yung mga laki. Time remaining 2 minutes and 35 seconds. Tabaw! Kujar ka! Ano pa rin? And to shoot. Hindi lang, hindi pala. Anong pula? Time remaining 2 minutes and 30 seconds. Nangyari dun kanina, paano ba? 3 points by number 15. Wawalo yan. Kayo masyadong kampante. Wawalo. Ulo. Ano sila? Ulo. 10 seconds only. Ulo anim, ulo anim. And 1 minute and 40 seconds. 3 points by number 16. Time remaining 1.